الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, alhamdulillah, ini sa menyabutin waktu na to, waktu ipagbabatok-batok na to, tiap-tiap mapuasin sambayang maghrib. At tayo rin na yung mulia at suko sin pagpatumtum katok tanito. Inshallah, rin ako magpalugay. Itukbal ko na siya katok tanito. Wairun na rin kan Syekh bin Nasir Abdul Rahman. Fal yataqabbal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamumaasan sing kamu ha kabyaksahan. Humatod na isab kami ranap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganat pangadjian, ya tudnamu maun pahadarat sing kamu, ayat hikakauhaan tagdua in ayat nasabut hasuratus syura. Mga kakasih sin Allahu Ta'ala, di ayat ini pabaita sin Allahu Ta'ala ha ummatin apusan. Amin ummat bang sila marad sing kabayaan sin Tuhan ummatun khairiyah. Ummat nakabidda indayaw nila dengan kataan manusia. May taiyad to nakabidda sabab kalna in kamatauran si manusia. Hatiap-tiap kanabihan nila
aula-aula na in zaman ini, in sa taud-taud manusia, tay kuran nila, in kabayaan sin Tuhan nila, in alupon nila, kabayaan sin akal nila, kabayaan sin napsu nila, kabayaan sin sila piag isun-isunan, tay kuran nila in kabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ni mga bariman usog, iban bariman babae, gaw ko tinatay nila. Mahugutin panindog nila, iban kakal, in pagmalila nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, tayong huwantan niyong parmansin Tuhan. Hindi pa hikalubusing gumi, aong pamiyang makada kabayaan sin Tuhan. Sakawa mga Tuhan, aong na signal. Amura kumaan, imbar iman, signal din nga Tuhan iniagad nila. Imbukon bar iman, nagjajaga sin signal. Hibayta sin tauha pag-asa. Hibayta sin tauha internasyonal. Imbar iman, bang nila pagkahakaran, hibayta sin taong. Labi in pangaharad nila haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Parman si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tara zalimin. Ya baitaan sin Allah ta'ala. Haparman niya ini kakitaan na si mga zalimin. Hindi sin zalimin yan. Taral kuppari wal pujjar yawmal qiyamah. Kakitaan na sin mga sila nagkupur patuhan. Kakitaan na si mga sila daruha ka patuhan. Kakitaan na si mga sila nagsakutu patuhan hadlaw kiamat. Inuno. Kaipina pa aming kabukaan nila tuju patuhan. Ampeng kabukaan beta kaniliriya dunya, manglagi-lagi pa sila magbabaita. Bangyan bunalaw niya, piaratungan na kami biyain. Mga anak ka po, magmanyatakan na. Kaipina pijalikal yawm. Dagpakan na sila simatan buka. Ang paindiya dunya ini pagmalaki pa. Impagmaksiat niya. Hipanuisuy pa impagmaksiat niya. Hadlaw susungon. Hipakita na kanila sinallahu ta'ala. In pagdaruha ka nila rihabubaw sin dunya. Jajaan bi'amalihim al-kabiha. Tungbas sinhinang nila sangi. Mga anak ka po, maluhay na to hati hundi dunya, in kabayaan sin Tuhan iwan sin kabayaan na to. In kabayaan sin Tuhan ka to taniw yusurun. Kaluhayan kita niyo. Ampeng kabayaan na to, misan kita niyo magtabang, wala daruning kaluhay, kasigpit kata. Allah subhanahu wa ta'ala, di mabaya sing kasigpitan. Bukun niya kita niyo piyapan jari, sigpitunin atay na to, pasigpitunin pikilan na to, pasigpitunin jasad na to, piyapan jari kita niyo, rahmatan lil alamin.
Ya panjari kita niu arhamur rahimin. Kalasahan sinallahu ta'ala. Bukun niya kita niu pia panjari kaastulan. Nah, hadlaw yan, hadlaw kiamat. Balikan na to, kakitaan na si mga sila daruhaka. Kakitaan na sin sila nagmanja, di hababaw sing gumidagpakan na sila. Sinsangi dumagpak kanila, way na makahawid kanila. Way na tumabang kanila, way na lumasa kanila. Irtakabuha pid dunya. Lialang sila pahinangun sinyaw. Biyaway taan sila, tiutunyukanin atay nila. Tumagawa, harap nila ra pakabayaan sin napsu nila, harap nila ra pakabayaan sin syahwat nila. Nauno yan imparman sin Allah Ta'ala. Mimma kasabu. Walay na Allah Ta'ala ng laog kanila. Piarahan sila sulat, piarahan sila maghihindu, piarahan sila nagpatarang kanila. Way na nalipas, kaya way takatan kanila yung marayaw hadunya, iwan sin siya rayaw-rayaw hadlawan na kana. Mu'ridin, tiyay kuran nila raing kabayaan sin Tuhan. Aula-aula na yung masa na to ini. Malaing ka ni mga bariman usog, ibang bariman. Halawm sila sin ni'mat sin Allah Ta'ala. Wa huwa waqi'un bihim. Way nakapaguyan nila, dagpakan na sila sinsangingi. Hindi adunya ini ang pakapaguyan sin tao. Aun tao yaw niya rin adunya, nagtatali bang malingog na dunya katantan, madto sila pabulan. Maghula sila rinto. Nagsasadya sa sakatan harap pabulan. Banglaw na malingog din dunya ini. Sababing buno, bukon na buno, mag-alupin tawang tao, magdupon na sin, ini titimbakan chemical weapon, uno-uno na yung kwan nila, nagtataliin tao harap palangit. Natuan yung gumira sintuhan, ilangit-langit na sintuhan, in bulan-bulan na sintuhan. Purayan mga anak kapo. Waqi'um bihim, dagpakan na sila hadlaw yan. Sin wala pari magpakdi kanila dunya. Amin biyayta kanila mangi, wala nila tiyang kisanin mangi, dagpakan na sila. Ayan mga tuhan. Hinda siya dagpakan yan. Amoy mga sila al-kuppar, al-pujar. Amoy mga sila, kaya ingatan nila aun syara sin Tuhan, sa hasabab sin napsu nila, hasabab sin syahwat nila, hasabab sin pikilan nila, taikuran nila raing kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiha ayat ini, pagpatumtum sin Tuhan ng mga bariman. Kinindun niya bukun paghulaan, tinindun niya temporaring kataan. Na tungod pa mga bariman, wallazina amanu, adapo ng mga sila mu'minun. Amin wala nabugto inatay nila papagtuhan, wala nabugto insuara nila pakabayaan sintuhan, wala nabugto in pituang gauta baran nila pakabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat, iamalan nila in kabayaan sin Tuhan, bukunin iamalan nila kabayaan sin tao, kakuyaran sin tao. Sa misan paway na kumuyag tauwang man, kaamalan nila yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Usog marayaw sila patuhan, usog marayaw sila kabuhi, usog marayaw ra sila ha.
kamatay. May tayad to. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala fi rawdatil jannat. Dihilan na sila sintuhan, sinirihilan sa taon-taon. Ang paindiya dunya ini, bang kaurihilan simpagkahimulaw nalipatun ko sa kunom sa rindaing kaniya. Ang paingkay mo, pahid-pahiran sa jakaw. In Allahu subhanahu wa ta'ala, puunan sin mang dirihil, puunan sin dirihilan, indihilan niya amuraim mga tao, miyagad sin naraak niya maun kanila. Ittabi'ul mursalin, agad sadya kamu mga kanabihan. Agad sadya kamu, pamanga sila naraak sintuhan kanabihan karasulan aula-aula na injunjungan alaihis salatu wassalam. Dahil nga sa babian biyayta niya in sarayaw-rayaw masa. Khairun nas wa khairul kurun. Biyayta niya in sarayaw-rayaw masa. Biyayta niya rin sarayaw-rayaw manu siya haunu. Hamasatay ni bukun. May tabo ko namin masatay ni sininambuk tao maupatin silpon niya. Aun silpon niya patunang niya, aun silpon niya pabakay niya, aun silpon niya sa oy silpon niya patuhan niya. Tiyawag na siya sintuhan sin 5 waktu. Way koneksyon niya. Nga tuan, in bar iman usog. Iban bar iman babae. Amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannah. Bang kau kimuyag singkita mo hataon. Bang pagkaon haygad si mudda pagkari parulang dulang najis. Ayan mga tuan. Pagwa ding habuli sampungon mo pa indaing Allah subhanahu wa ta'ala fi rawdatil jannat. Kakuyagan. Makuyagin ng dihin, makuyagin dihilan, lawing kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin di damisan siya magkakunahan kuyag hauno. Namay tanabihad tindagbus sabab sin miyakad hakabayaan niya. Na lahum ma yashaun. Mga sila yan, hiyanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala kanilaing katan kakukuyagan. Hindi adun niya nagsasadya inama ina laung niya maabot ko ini aw niya untiataw kusin madtukitan niyo mga unkaon. Madtukitan niyo manugtog. Pahula Macau. Madtukitan niyo magpasyal pahula biyaini. Mga tuan, bangkaw kiuyakan simbihad turagbus. Maggasto pa kaw. Kuyag kaw simbiyay ta sintuhan. Lahum ma yashaun. Timulak kaw paula yadto, hula da sintuhan. Hingkiyadto mo, kawasara sintuhan. Na, imbar iman, lahum ma yashaun. Iatagamahan sila sintuan min anwa illajaid. Singkatan tibayhuan masarap. Naunin nga masarap tiyataw kay mo yan. Min ma'kalin, wa mashrabin, wa malbasin. Pagkaon. Di kaw ma-high blood sin pagkaon na suluka. Ang paindiadon niya ini ay nakulong na mabasag tiula sapi. Mataod na miyo mo ka. Amo rin haray guinin biyaw ang dakwan niya. Naung kaiwanan, nagdarara kulong na ubat. Mga anak ka po.
katan sintibay huan kaibukan niya tiyatagamasin Allah Ta'ala inda rabbihim. Maita siya tiyatagamahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amanu wa amilus salihat. Bukun siya bad boy wang usog. Marayaw siya patuhan, bang siya marayaw patuhan, marayaw na siya papagkahiniya. Impuunan sindayaw ring hatuhan, imbungan niya antara nato magkahi. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Na uno yan parman sintuhan, zalikal fawzul kabir. Amo na yan imparuntungan sa lagu-lagu. Imparuntungan sa lagu-lagu bukon day nga tao. Bukon day nga tao pa tao. Imparuntungan sa lagu-lagu day nga mahasot si mahatinggi harap pa ipon niya. Zalikal huwal fawzul kabir. Zalika huwal fawzul kabir. Mga nasabot hinangyad to. Hakuti ka iagad ning kabayaan sintuhan. Wala niya iagad din napso niya. Wala niya iagad din akkal niya. Sa kawa piya taalok ni akkal niya. In napso niya. In sahwat niya pakabayaan sintuhan. Huwal padlul kabir. Amo na yan in karayawan sa lagu-lagu. Mga anak po, magkagunahan kita niyo karayawan sa lagu-lagu day nga Tuhan. Ampeng karayawan day nga tao, barhajat irayahan, barhajat tinakura, barhajat miskin, barhajat mangiusog, barhajat nasasakit, ing kita niyo katantan barhajat, sa kawa bukon barhajat patao, barhajat kita niyo harap pamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabangyat tinhajat yad tu yaluptan niyo pakabayaan sintuhan, zalika huwal fadlul kabir. Amwad tu ing karayawan sa lagu-lagu hantara na tu iwan sintuhan na tu. Nainantara na tu magkasi iwan maglasa kita niyo, iwan maglanggung kita niyo, ha, pag-agad-agad kabayaan sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, amod tuwin ayat. Mas sakitan niyo hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin maka nato pamintangan. Uno yan imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patao Makkah, hangpo tagtu katahon siya roon. Mga sahabat niya roon. Hatao Madina, hangpo katahon. Halawm singkawan, tagtu katahon. In rahmat sintuhan, ha Makkah, iwan kuliling niya, iwan ha Madinatul Munawwara. Iwan sinakakidkiran niya yaon, si Maplag. Sambil nakakarikato taniyo. Nauno yan imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tu'minu hatta tahabbu. In kapital sing kabuhi na to, in kapital sing kamatay na to, pagkasi ibang paglasa. Kasila sa inhindo sing kanabihan iwan karasulan. Inhindo sing kamastalan kasila sara. Inhindo sing kanakuraan kasila sara. In puntukan naghindo sing kasila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nagdaak siya Nabi iwan Rasul. Bariman na kamo, di pa mamarahi. Hatta tahabbu, sehingga kamu maglasa. Hakabayaan niyo bukun. Sehingga maglasa inatay niyo, innapsu niyo, injasad niyo, inkabuhi niyo, hapaglasa kaaturan kabayaan sintuha.
Dahil nga sa babyan, hadis kaywanan, hadlaw susungo ni pangasusin tuha. Aynal mutahabuna fi jalali. Kaya ingatan sintuhan siya pangasubo niya. Unin hatin niya, hipagmarayaw niya. Hipagmalaki niya. Innagla sa kabayaan niya, masanyang hadunya, masanyang aula-aula hadlaw akhirat. Biyahon to ni magtiyaon, maglasa sa jahalingkat, way malingkat, pangit na kaulong na, inakumaya kay mo. Malingkat pa siya sa way na sin niya, way na kawasan niya, pangit na kaulong niya, rin ako magyan kay mo. Di kuno yan mga anak po. Ingkusog sin syaitan manasan. Di na mga tuwing tausin yun kaniyang sanjata. Amin lumapal siya, auzu billahi minas syaitanir rajim. Ahlaw na mga maas-maasa ni magbihan yan. Magbihan yan lang na mga panatik. Napanatik ni natay niya. Amin lapal mo, auzu billah. Di mo na talusun, tialaw na yung syaitan. Nariman kau makapamunghad turagbos, in syaitan yari halawang sindagal mo. In syaitan yan halawang sinjantung mo. Unuhun niya yan, hinangun niya bansan, singkabuhi mo. Inatay mo. Unimbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Papuyaron kita niyo, pangasubo kao sintuan hadlaw susungun. Hinda siyo, amoy maingat maglasa kabayaan sintuhan. Al-mutahabuna fi jalali. Buko ninusalun mo ipaglasa, kal na maingat ko rin kaniya. Kal na hansam ko rin kaniya. Kal na makusog ko rin kaniya. Kain usalun mo, sinang lasa, iwan sinliasa. Kabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian, way bistahon niya kay mo, way bistahon niya kay mo, way rasa bistahon mo kanya. In bistahan sing kamurwa, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. An mga tuan, la tu'minu hatta tahabu. Di kamu mabilang beriman. Unim makna niya. Bukon ko beriman kabayaan sintuhan. Beriman kau kabayaan mo. Sehingga kamu maglasa. Naasub ako nimbaran mo biyaon. Sinliasa mo. Inansamin lasaw niya. Hansam biya kaniya. Intaka motorin lasaw niya. Murintaka motor biya kaniya. Inway. Ngayon dapat bang dimigding harani parugtol niya. Tayan tuang. Paglasa impuntukan sing kata. Nari man malasen tawabaran niya. Impanghati niya nagmumutor siya hata siya silang ito ay marugtol. Di kuno yan mga tuang. Pula-pula mo. In siya nagmumutor, taga akal, imutor niya, taga break. May ta magdugtol. Bukon pa magdugtol, daw rugtol, upati magdugtol. Magdugtol, mga ruwara, ay pambihawon, maupati magdugtol. May ta yan to, way break, sinuno niya, way signal, way katantan, awo. Na may ta nagdugtol. Wala niya agad sinatulan. Muna-muna wala nila iagad atulan laung sin bata bago batas trapiko. Atulan sin trapiko yung makad. Pagkita niya agad dong, mga kausok bato pa siya, palo-paron niya, wang man siya abutan sin pula. Tayan mga tuan. Imbari iman. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fi rawdatil jannah. Doon sila hakakuyagan, tiyatara kanila, siya sadya kanila, sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sabab yan, inpiyapakay si mga sahabat kawan, tagupat ka dyan, maghatul, bukon maglarat. Maghatul, magdayaw, imasa na to ini, maglarat. Pagkaun niya, inahinang sinakauna, bukon hatulon sa larakon. Dahil nga sabab yan, panday pupud, larakon, bukon hatulon. Bukon ganapan. Na mga tuan, unin mga sahabat, ajmalul kalam. Atyabul kalam. Ingat nila manim maghatul sa baba mo indakan sintuhan. Kaya tulun sin Allah Ta'ala yung katluan kajud maghatul. Bukon maglubo. Imbay yaon bang hamukhag din nagkangi, bukon mo lubuhon. Sumpiangon mo sadya. Tayan tuan. Na. Iamalan nila manim maghatul kabayaan sintuhan, malingkatin sabtangan nila. Malingkatin usog, magkabtangan pa babae. Uno yan, yung kabtangan sinusog pa babae, malingkat. I love you. Tuan biyaw ni usog, amin asawa niya maas, narimisan magyan I love you. Ikaw, sa magyanda ka, sawa mo I love you maas na. Ay, ikaw na. Sin, taga-anak siya doktora, taga-anak siya pilot, taga-anak, astagfirullahaladzim. Sarang yadto, natutugi bambati, I love you, kadya ka niya, babu, I love you. Nariman siya magbayta, I love you, yadto. Long sin syaitan, ay aririaon kuan. Kayan mga tuan. Ajmalul kalam, sa lingkat-lingkat kabtangan. Uno'y sa lingkat-lingkat kabtangan yan, parman sintuhan, iwan hadis sin natin. Dahil nga sa babian, misan siya maas, di siya amahan kang babu, di da amahan ni babu kaniya. Maita, aun tumtumun niya kang babu, aun tumtumun ni babu kaniya. Naunin tum himatul sila. Kari asali nila ruwa, taka-anak na guru, taka-anak na general, taka-anak na doktor, taka-anak na. Hipag susukuro pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman biya durag mo. Atyabul kalam. Ajmal wa atyab. Mahal ka day ngasin. Nabiyaon, ay nakulong na magkuha. Ning katani ni mahal ka sin. Na himal ka manin sin, almal, harap nila katan, pakabayaan nila. Sababin sin, palingon ko pakabayaan sin, bukon palingon ko pakabayaan mo. Paakaron ko sin, pakabayaan sin. Di kau mapaagad, di mo insin, mapaagad pakabayaan mo. Dahil nga sabab yan, ijaja maalmal palisahwa. Bang siya makapun sin, bukon hipagparayaw niya sa hipagdul niya sing kabayaan niya. Nayad to mga anak kapo na di mayaw man ang kabtangan niya, balingkat man ang kabtangan niya, way banta niya, way marugal ka niya, way karugalan niya. Sabi, sim marugal ka niya, sim malingkat ang kabtangan niya. Sim marugal ka niya, sin mahamutin suara niya. Sim marugal ka niya, sim miya makad siya kabayaan sin Tuhan niya. Miyagad siya man simbihad to, inyawalihan niya. Sababan pitakaru bil kulub. Inyawalihan niya.
nahinang sabab sin kaya pagbutlok. Sin kaya pagbutok sin pangatayan sin atay iban atay. Nagbutukin suara. Di mabutukin atay, nabi na sin masanato ini. Nagbula kinang kaagaran. Nagbula kinang katumpukan. Sabab nag-agad ha suara. Nag-agad sila prinsipul nila. Wala nag-agad ha kabayaan sintuhan nila. Na, pabila na butok, inatay sin tauyaon, iwan sin atay sin pagkahiniya, albirru wasila. Maingat siya mabutok, hamarayaw iwan palsugpatan. Mabuka siya mabugto ing karayawan, iwan simpal sugpatan, hantara niya, iwan sintuan niya, iwan hantara niya, iwan simpagkay niya. Kita yan mga anak po. Naunin hinangon niya, naunin resulta, tahiral qalb wal lisan. Sutsi inatay niya, sutsi indila niya. Naaturan niyo yung masanato ini. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Bang nato maagad imbihad turagbus. Unuin pa idaha kabuitan niyo, tudi mun niyan. Di gantian sintuhan in nikmat pamulka. Tarpaul bala, ang katun sintuhan imbala, iwan tampanun sintuhan imbala. Tatanazzalu alayhimu shifa wal barakat. Doom adlaw, panaukong sintuhan, ini pagpauli sin kasusahan mo, in pagpatataud sin barakat, sin kabuhi mo, sin rijiki mo, sin pikilan mo. Aturayan mga tuan. An-najatu minal hammi wal karb. Masalamat kau rin nga kasusahan. Nakadtoy kuno tuan biyahon, taga kawasa susa, way kawasa susa, taga siin susa, taga anak susa, way anak susa. Uy, di saan pagsususa. Dahil nga sa babyan ng bariman, indua ini, gua da pahamu. Ing kakuyakan, bang saratungan sing kakuyakan, hipagsukul niya. Bang saratungan sing kasusahan, hipagsabar niya. Indua yadtu, kana khairan lahu. Hikarayaw kaniya kabuhi, hikarayaw kan niya hantara ni iwan si pagkay niya, hikarayaw niya hantara ni iwan sintuhan niya, bang niya piyag sukuri man piyag sabar. Na inling o gamasa na to ini, way pagsukur, way pagsabar. Inna Allaha ma'asabirin. Sinyaw na bata kaayan, in Allahu Ta'ala, kalasahan niya, tabangun niya yung mga tao masabar. Bang kamu nagsukur, patauron sintuhan. Naunuyan bang nato payagad, itpa'ukada billah. Mapungin astul sintuhan ka ito. Nabiyaw, ninama diurukalan ha anak, inanak diurukalan ha ama, hindi na pagdukalan, diurukalan maigden dukal, inama malasatunang, inanak malasatunang. Dahil nga sabihan, inama tagatunang, inanak tagatunang, inapo tagatunang da. Amurad to hindi pagastulan. Mga anak ka po, imbar iman, lasa patuhan, imbunga sila sa patuhan, lasa nila magkahihantara sin sila. Na mapuas din dito kahinapusan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam
aun piagbin niya kabtangan kan Ali. In Ali, pangtungod niya, uwangan niya pa. Ivan, in Ali, doon simulig kaniya. Naunuyanin kaya baita niya kan Ali, al-mudawamatu alaiha. Innal mudawamata alaiha tamla'ul qulubi nura wa tajiduhu yaqinan wa ikhlasa. Sa bunal tuod bang mutiw Tuhan ing kabayaan sin Tuhan. Bang muyam malantiw Tuhan ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qalbika, wa fi lisanika, wa fi jawarihika. Hipuun sin Allah ta'ala in jantungmu, in pikilanmu, sahayarin kaniya. Ganapan sin Tuhan yakinan. Ganapan sin Tuhan ikhlasa. Di na to kakausanin nasabot yan to. Di kakausan sing kanabihan iban sing karasulan na family niya. Dahil nga sabab yanin junjungan alayhi salatu wassalam. Dahil nga mga anak niya, biyaitaan niya, Hipatima. Inaki niya, ang kiji nafsiki anin nar. La ugni anki minallahi syai'a. Tanpa nito, dimbaran muray nga kayo. Kayo dunya, aula-aula kayo, adlaw ka na. In ama mo nabi, in ama mo rasul, di makapalihala kayo. Nabi din na yung kato taniyo, ordinary ama, way gulalan, misan ang gulalan, naggulal na sadya. Misan injunjungan na to alayhi salatu wassalam, in naggulal ka niya Tuhan, na may takda siya anak niya. Naunin akin niya kanali, tuturi harila mo illa ilaha illallah. Tuturi haatay mo amali illa ilaha illallah. Tuturi amali hapito ang gautabaran mo illa ilaha illallah. Tujaddidul iman. Bago sadya ang pag-iman mo, bago sadya ang panawhid mo, bago sadya ang ibadat mo, bago sadya ang katan pakarjaan mo, di mara. Maita, way Tuhan sa bunal pagtuhanan, tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, Nabi, sa bunal daak sin Allah ta'ala, amura injunjungan alaihi salatu wassalam. Nabangyad to kay amalan. Pasanyangon siya sintuhan na dunya, iban pasanyangon siya adlaw akhirat sabab in magbabaya-baya tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tub-tub na rin to, mura-murahan. Bangmayan kita niyo, magtaayon, magunay-unay, hakabayaan sin Allah ta'ala. Biya sin pagtaayon, sin kanabihan, iban sin miyagad kanila, aula-aula na amin pagtaayon, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamasaniya, iban amuin masyabiyaitan niya, sa rayaw-rayaw manusia. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة